از بنی افنانه کل تعزیه ددن نرینا تا چوانه برا بدن یا ندن باور کی بوی نان تعزیه را ام گلک مشغول بون مخواست که رابه لیبلی تماشاوان ما جمع یانش فهم نکن معلومت به تمامی رابونا نان شخور نممکنه خودیه تعزیه بزلام و پیرک و مرو اقربای واش خو ذاتن گلک چه دبن لیبلی ایرو دعوتا كرة تشيبه تجاركي نانددي د مملكت بدا بيع عدد وروجي دجارة ونانددن تعزيز سيرو دوام تكي روجا سياجي جاد بين ام مولود ددن افيا كلفتكي برغرانه بله دبه هنكي كو حالي وان خوش بن مادي درومي وان جيبن وان خانه نكه لدي زماني كاس شرف خوب كسي بني دقش ناكه او دبه فلان كسو ناندا ولا قال اجي بدم افيا كلفتكي ازيتكي زعمته دو وقت پیغمبر مدى چابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام قوا کو حضرت جعفر شهید کرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام چون مالا حضرت جعفر و سترک مبارک باریا پیغمبر جه صحابیا لوان وگریا گو احضروا لآل جعفر الطعام گو وين نام حاضر بكن جمالا جعفر را اصلا في عادتي بنظام كرمانجا دا هبو بري قوا ايكتون تعزيا ايكتور باكي شكر تنكي كيرون وقت هنكي مرغون هبو بخرا برخه كي دبرن هنكي قاسيكي فرنجي دبرن وي باري السروان سبك دبو انا افي تشتي هانيكا جرابو كلفتكي جرانه ده هنك جيادا هنك مال هنا هنك مالبات هنا بهورا اليكاريه بكن بلكي اوجي باري وان بچكي سبك دبن انسان هنا بركسي تنن مروي تنن باركي جرانه حقيقه ام طرفدار رابونا نان تعزينه اگر انسان كنت خوازن لمريه خو خيرا بكن فقير هنا مدرسه هنا محتاج هنا يعني قوا كو بدن ادبي باوريه دا مسيدا او نان تعزينه في دايجي نيوي وجي برداي داره اسراف به میره قهوالتی ساعت 11 داد که 12 داد نان داتینن بکفچی علینا خود دادی گر و تپسیا نان ریتن یکی گوله تانسیون همه یکی گو شکریم هیه هم اسرافه و هم کلفته لگوری نیرین آمن نان تعزیه رابه اوی قنجی کی باش بوی ملتی ورکن مالا تا آقا ام گلک سپاس رازی به رحمه الله دی بابی ورکن